Na drugem zaporednem gostovanju na Primorskem, tokrat remi proti Kopru 1:1. V primerjavi z zadnjo tekmo s Primorjem kar nekaj sprememb. Zaradi odsotnosti Iličiča, Juga, Mileca in Borisa so tokrat v prvi postavi priložnost dobili v golu Bergsen, Vrhovec in sploh prvič v vijoličnem dresu od prve minute Tetteh. Ta je poskrbel tudi za vrhunec gostovanja na Bonifiki s sjajnim atraktivnim golom s škaricami za vodstvo v prvem polčasu. Kljub dobri igri to ni bilo dovolj, kajti podarjen gol Koprčanom je na koncu omogočil domačinom, da so kljub temu, da večji del tekme niso bili nevarni, iztržili točko. Ostalo je pri remiju. Fantje so odigrali odlični prvi polčas, imeli v drugem polčasu, da končamo to tekmo z drugim golom, nato napaka in seveda, da nisem zadovoljen s piko, ampak z odnosom na igrišču, z igralci, ki so odigrali, je bilo to na nivoju. It's the first time I started a game in more than 1.5 years, so I mean it's a long time, so I'm trying my best to get in shape as much as I can to have the group. It just happened,
just score and I'm happy. No, never. I never do these kind of things in training. I'm a big lad, and if you make these kind of things in training, you can injury. Jesenski del sezone se sedaj zaključuje z zadnjo domačo tekmo, vabljeni vsi v Ljudski vrt prihodnjo nedeljo, ko bomo gostili Nafto.